дуруд ба кулли дӯстдорон ва ҳаводорони барномаи Хатсар. мо ҳайати ҷудӣ ин навбат шуморо аз сафари як гурӯҳ сайёҳон ба мавзеи сайёҳии Кӯли Париён ошно хоҳем кард. моро то охири барнома ҳамроҳ бошед. бо фарор расидани фасли тобистон мавсими сайру сайёҳат низ оғоз мегардад. имрӯзҳо ташрифи сайёҳон ба кишвари мо хело зиёд гаштааст ва аз ин фурсати муносиб истифода бурда ширкатҳои сайёҳӣ хатсайрҳои худро ба тамоми гӯшаву канори кишвар ташкил намуда сайёҳонро аз мавзеъҳои дидании кишвари азизамон ошно мегардонанд. бо ташаббуси ширкати сайёҳии Дургард бо ҳамроҳии як гурӯҳ сайёҳони дохилу хориҷи кишвар ба мавзеи сайёҳии Кӯли Париён раҳсипор шудем. бештари ҷаҳонгардони хориҷӣ барои он Тоҷикистонро барои сайру сайёҳат интихоб мекунанд, ки аз кӯҳҳои сарбафалак кашида, дарёҳо ва чашмаҳои ширини ин диёри зебоманзари мо дидан намуда аз боду ҳавои форам лаззат баранд ва як сайру сайёҳати хотирмон дошта бошанд. бинандагони гиромӣ, айни ҳол мо дар мавзеи сайёҳии Лабиҷай қарор дорем ва сайёҳони мо каме аз гирду атрофи инҷо тамошо карда ва баъдан сафари худро идома медиҳем ва ногуфта намонад, ки дар инҷо кӯлҳое ҳастанд, ки моҳӣ парвариш дода мешавад ва сайёҳон метавонанд аз инҷо моҳиҳоро харидорӣ намуда бо худ баранд ё ин ки дар инҷо пухта истеъмол намоянд. бинандагони гиромӣ, баъд аз якчанд лаҳзаҳо мо расидем ба деҳаи ҳакимӣ ва сайру сайёҳати худро аз ин макон оғоз мекунем то расидан ба мавзеи сайёҳии Кӯли Париён ва ногуфта намонад, ки роҳбалади мо ба сайёҳони мо каме дар бораи чӣ гуна оғоз кардан ва анҷом додани сайру сайёҳати имрӯзаи мо маълумот хоҳад дод. дар кӯҳ сайру гашт кардан, ба ҳавои тоза баромадан ба худ қонунҳои хоси худро дорад. яъне набояд мо партовҳое ҳастанд, ки аз худамон мебарояд ба ҳар канор партофта ва ба ин ҷо монда равем. ва як қонуни дигараш он аст, ки дар вақти шумо ҳамроҳи гурӯҳ хостед ба сафар баромадан, бояд ҳамавақт ҳамроҳи гурӯҳ бошед, то ин ки мо аз шумо хабардор бошем. агар ки шумо варзишгари машҳурам бошед, набояд аз гурӯҳ пеш равед
از راه بلد پیش گذارید و یا که از راه بلدی که در آخر است از او عقیب بمونید. اگر شما به عقیب بموندید شما تیز حرکت میکنید و زود خسته میشوید. بر وقتی به بالا بر اومدن ناگهان اگر از شما یعنی دردسر یا دیگر نمودهایی که خودتان را ناراحت حس کردید حتما باید شما به ما خبر دهید. و یک دستورالعمل دیگر اون است که اگر همراه شما یعنی همون مولیدنی هایی که هست که برای در چهره انسان معمولا همون چیزها رو استفاده برید و عینک هایی که از نورهای آفتاب حمایت میکنند آنها رو استفاده برید. اگر شما همیشه روی پوش هم داشته باشید حتما استفاده برید. این روی پوش برای زیبایی نیست، این برای حمایت کردن انسان چهره انسان از نورهای اولترا بنفشه که از آفتاب میبراید. در بلندی همین نورهای اولترا بنفش در چهره انسان زود میرسد و میتواند به یگان بیماری روی شما گرفتار شود. به همون خاطر همین قاعده ها را باید رعایت کرد. امروز سیر و سیاحت ما از برنامه‌های پیشین با آن فرق داشت که برای رسیدن به کولی پریان تقریباً 12 کیلومتر را طی نمودیم. از هر مکان گذر می‌کردیم راهبلد و اشتراکچیان خط سیر مذکور معلومات‌های مفید می‌داد و در بعضی مکان‌ها برای ماندگی را رفع کردن کمی استراحت نموده با هم صحبت‌ها می‌کردیم. بینندگان گرامی، بعد از یک چند لحظه ها ما رسیدیم به موضع سیاحی کولی پریان. طبیعت این موضع به تمام سیاحان ما پسند آمد. موضع سیاحی کولی پریان در نتیجه کنده شدن کوهپاره و بند شدن مجرای یکی از شاخه‌های چپ دریای قره‌طاق ناحیه شهر نو به وجود آمده است. اطراف کوه خوشمنظره بوده، استراحتگاه سیاحان به حساب می رود. باد و هوای سلقین و آب خنک کوه به کس حلاوت دیگر را ضم می کند. کولی پریان در بلندی 2200 متر جایگیر شده. خود او در دره قره‌طاق می باشد، قره‌طاق شهر نو. ما خط سیر خود را از دهه حکیمی آغاز نموده تا به این کل قریب از یک طرف 11 کیلومتر راه است آمده رسیدیم. مساحت کل 0.114 کیلومتر کوادراتی را تشکیل می‌دهد. پهنایی کل باشد
қариб ба 250 метр мерасад ва дарозии кӯл ба 700 метр мерасад. гардишгарӣ барои инсон ва тарзи ҳаёти солими ӯ бисёр як фоидаи калон мебиёрад. вақте ки шумо масалан ба кӯҳ сафар мекунед, ҷисми шумо тобовар мешавад. яъне ин як намуди варзиши кӯҳӣ мебошад ки барои аз масалан бисёр роҳ рафтан ба саломатии инсонам бисёр фоидаи зиёд мерасонад. омадани кӯли париён ба сайёҳон бисёртар ба онҳо аз чӣ писанд аст ки яъне бисёр роҳгардӣ дорад ва табиати ҳамин кӯл ба онҳо бисёр сахт писанд аст ва онҳо ба ин ҷо омада ҳаловати тоза мегиранд. ва омадани мо низ ҳам ба ҳамин кӯли париён дар он аст ки барои сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ, яъне муаррифӣ кардани минтақаҳои сайёҳӣ ва хатсайрҳои сайёҳӣ ки дар мо ҳаст, мо мехоҳем ҳаминҳоро ба сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ нишон диҳем ва омадани онҳо ба ин ҷо як рӯҳу илҳоми болида мегиранд ба худашон. номи ман Темуч Николай аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон омадам. Дар ҳақиқат Тоҷикистон бо манзарау табиати дилнишинаш тамоми ҷаҳонгардонро ба ҳайрат овардааст. аз замони ба Тоҷикистон омаданам то имрӯз ба якчанд мавзеъҳои сайёҳии ин диёр сафар кардам. аз ҷумла Темурдара, Лабиҷай, Искандаркӯл ва имрӯз бошад ба кӯли Париён. ин мавзеъ аз дигар маконҳо ба кӯли фарқ мекунад, зеро барои ба ин ҷо омадан сайёҳон бояд тайёрии ҷиддӣ дида сару либос ва пӯафзуди варзишию сайёҳӣ ба бар намоянд. дар акси ҳол беаҳамиятӣ метавонад сабаби маҷруҳ шудани ягон узви бадан гардад. Можно получить травму и не получить удовольствие от гор. замони расидан ба кӯли Париён вақти хӯроки нисфирӯзӣ фаро расида буд. иштирокчиёни хатсайри мазкур ба омода намудани шашлик машғул гардиданд. имрӯз мо бо ҳамроҳии сайёҳони хориҷӣ ба кӯли Париён барои сайёҳат омадем ва аз ин ҷо хеле як манзараи зебо, хеле як муҳити форам ҳаст ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон, ҳар як фарди Тоҷикистон аз ин ҷо вақте ки омада дидан мекунад, ба худ хеле як баҳра, яъне ки як тасаввуроти дигар дар рӯҳияш ҷо мешавад ва тавсияи ман бар кӯли шаҳрвандон ва сайёҳони хориҷӣ ин аст ки омада аз чунин ҷойҳои зебои давлатамон дидан намоянд ва аз фурсати муносиб истифода намуда ташаккури худро бар намин телевизиони сайёҳӣ ва ширкатҳои сайёҳӣ мерасонам ки барои муаррифӣ кардани Тоҷикистони зебоманзарамон мусоидат мекунанд, сайёҳони хориҷиро ҷалб менамоянд. баъдан якҷоя нишаста оиди ин мавзеи сайёҳӣ ки дили садҳо ҷаҳонгардонро тасхир намудааст суҳбат карда хӯроки нисфирӯзиро истеъмол намудем. ин мавзеи сайёҳӣ аз дигар маконҳо бо боду ҳавои форам ва бо оби хунуки худ фарқ мекунад. то ба ин кӯл омада расидан каме душвориҳо дорад, аммо арзанда аст. баробари расидан тамоми мушкилотҳои роҳ бо оббозӣ ва салқинии гирду атрофи кӯл фаромӯш мешаванд. тавсияи ман ба ҷаҳонгардони хориҷӣ ин аст ки омада аз Тоҷикистони биҳиштосор дидан намуда ба худ таъссуроти баланд бардоранд. С собой брать однозначно сменную одежду сюда, чтобы на обратный путь.
بعد از خوراک نصف روزی سیاحان ما خواهش آببازی پیدا نموده در کل پریان و آببازی مشغول گردیدند. طبیعت و منظره‌ها بسا جذاب بودند. قسمت زیادی همسفران ما که بار اول از این جای‌ها دیدن می‌کردند، دلکندنشان از این مکان خوشباد و هوا بسا مشکل بود. ولی با تأثیرات زیاد و خاطرات رنگین و عکس خاطروی سیر و سیاحتمان را به انجام رسانیدیم. بینندگان گرامی، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه خاصر. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی ادامه دارد. خیر تا بازدید. تاجیکستان با پیش!